egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Nami ngibonga lethuba uNkulunkulu lekanginikete lona ukuthi ngisukele eTlatlawu ngizofika la ekugcineni lika Jesu. Amen. Amen. Sele kancane ukuthi ngingaphumeleli kuda. Ngoba lo mzalwane lebekangitshelile athi siqoqa kanye ngemoto. Nami ngiyangoba ngalesimo etsatewethu. Ngoba belikhulu naye sekuyashoniwa namhla uyangcwaba. Kuna dzadzewethu lohlala ePitori eHammanskraal unekhaya. Ngithi ngende njani ngihlale ngingamngithi hayi sesi asambe sawukhonze emini ngoba imoto yakho lokufuna uhambe ngayo kahambe ekuseni sawukhonze emini bese siyabuya singahlala sambe egameni lika Jesu. Amen. So ngibonga Kristu Jesu lo mhlaba wenu umake ngomane semshado sibongo sekuqalwa ngitalo kanyarunga labanye bayashada lesibongo abantu bakhona bathi abapheli bathi lapho. Amen. uNkulunkulu ngendlela emusa ngimakhothi ngincane. Amen. Letipika lethi betishaya lesifuba sami bekilapha la sihlala khona kwenzawo labathi kusenhlulula khona. Ngimncane ngilungiselela kuba ngumakhothi wakangomane bafika labafundisi bathi babuye eNatali kanti bafikela kuleli khaya ekufanele ngiyoshadela kuzo. Amen. Amen. Manje ngafika kuleli khaya ngathola umndeni wonke ukhonze etopini bekamunye usikonde bekabazalwane bafikela kuye base-African Gospel. Bethi thina sikhuluma lekinto ngive ukuthi hayi mama ihlukile lento nesondo lakithi. Thina besihlalo isondo vele ekhaya kithi mkhulu wami bekayakhile indlu phakathi kweliviki bekusikolo ngesondo bekufika abafundisi bethi inhlobonhlobo bekuyisweet. Kanti uNkulunkulu ngemusa wangendela musa abazalwane angifinyethe la uNkulunkulu wayembulela khona impilo yami nakangikhiphe endumbeni. Ngikholwe ngami inyankwabe wasendumbeni nabaphahla bebabeka mina lapha nalomnye bhuti wami. Bathi ngikuthola ivangeli lokwehlukanisa ukuthi akuhlanganisi awuphathi indoda imbili. uNkulunkulu wayembula lefihlakalo kulahleka indoda ebukhulu kulahleka lokho kulahleka letiphathaphathane bonke liyalahleka. Bathi uma uNkulunkulu alanzi impilo yami kungako angikhohlwa futhi angilibuthi livangeli lakhe. Amen. Ngifunza ezweni lenkosi. Amen bazalwane. Uma ngikhipha endumbeni ngilawa ngabhajadiswa khona ngoba ngakhishwa amadoda layithula tidlakele kwathi namhla sokuyaphuma la endumbeni ngaspina ngawela ngaphambi kwemnyango walendlu kwathiwa namhla sowukhishiwe la nganiketwa litafula letinto uma ngingena ngizoba ngiyele emuva. Leminye itafula nganiketwa tomati ngimtholela ngiyoba ngiyaphambili. So ngiyambonga Kristu Jesu ukuthi uhambe nami sengikhulumile ukuthi ngisindisiwe ngabona ukuthi akusidi umuntu usindiswa kuphela. Amen. Kufanele umuntu amukele Jesu njengenkosi nomsindisi. Nelisondo alimsidi ngalutho umuntu isondo. Amen. Sitwa kulalela miyalo waNkulunkulu. Ukhulumile lo mnyamzalwane wathi kunema class la esikolweni. Amen. Khona sub A, khona sub B, khona njalo njengoba kunema primary, kunema secondary, kunema university. Amen. Uyafunza endleleni yokukholwa awugcini ngokusindiswa. Amen. Manje ngibonga uNkulunkulu nami ukuthi nakangifundisile wathi hayi akusiko lokhu lemkwendele kona lekungakungenisa ezulwini. Ngoba bengingabatholi bantwana. Amen. uNkulunkulu wanginiketa labantwana. Wangitshela ukuthi abangadli lutho lasemhlabeni. Haleluya. Manje akusiko lokho lokungangenisa ezulwini ukuthi abantu abakhulise bangadli amaphilisi nama ngidiliphize. Akusiko lokungangenisa ezulwini. Lekungangenisa ezulwini kwenta insando yaNkulunkulu. Amen. Uyaphinza uNkulunkulu 2005 ngishaya stroke. Uphindze futhi uyangifundisa ukuthi ngoba uhamba nami mina ngitakuphilisa mahala. Amen. Uma tofika simo lesimatini uthi angene inkonzo emthandazo angibekele nalamana ngakuthi ngingene manga mina ngingathi ukuthi kwendenda nakufika kuleli la noma mhlambe ayi3 noma manga nakufika kuleli langa legcini iyafika leyo mayifika lembi khanza ukuthi sekunemnikati wempilo lakini uma ngishaya stroke 2005 wangiphilisa uNkulunkulu. Amen bazalwane. Mahala. But akusiko lokho lekungangenisa ezulwini. Akusiko lekungangenisa ezulwini. But nje ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi 2022 amen bazalwane. uNkulunkulu umbula leli fihlakalo ngiyagula.
le nhloko yami bokungathi bayikapa ngemazembe ngathi bayikapa ngemazembe lo mtimba wami bokungathi bawushaya emabhakstini sindisiwe ngumntwana kaNkulunkulu ngiyakholwa egameni likaJesu nakhona waqala ukuthi angene emthandazo uma le nhloko yami bokungathi iyamesa kancane lo mtimba wami ushayika mina ngisho ukuthi kwafika la sebangigezisa khona for 4 yemalanga ngathi tshela ukuthi ngise ICU lapha endlini yami ngiku ICU kanti uNkulunkulu uyabona ukuthi ngeke akhone ukungitshela le zinto lekafuna ukungitshela tona mphilile uyaqala ukuthi bithi abantu abakho uyayivula lenzaba la lelanga lewangivusa ngalo uNkulunkulu bekungathandaseki kungafunzeki live lenkosi but uma uNkulunkulu abuyisa lamandla wanginiketa 236 emacilongweni wanginiketa live lenkosi kuba seRoma 8 verse 11 uthi thina siphiliswa kulo moya waNkulunkulu lohlala kithi lona wavusa Jesu kulabafili ngolo lophilisa thina amen waqale wangibuza lo muntu wathi kanti yini bazabantu abasindiswe into engibothothi kanjani awuzanti ngami ngiyalalela wathi nisindisiwe ngiyakholwa maninda amasiko nisindisiwe uthi sengishido ukuthi nisindisiwe mara nanifelwe ngidlala amaqhasi phansi ngidlala amaqhasini njengebantu njengalamasiko lenibuya mina ngidlala emasikweni ngidlala emthethweni ebudeveni emalini emthini manje ngiyalalela uyayixoxa lenzaba lo uthi kumasiko phela lokho lokudlala amaqhansi phansi nanishonele kumasiko naloko ukuthi uma mhlambe nishonelwe niende lokho ukuthi ngubani lomkhulu ngubani lomncane ngubani lomkhulu ngubani lomncane masiko nalokho uma atshela Hezekiya athi kuHezekiya ungakudli kudla kwesiko ungathi fundzela lo Hezekiya 24 uma uNkulunkulu atshela Hezekiya ukuthi kutofamukani ukuthi yini lekufanele angayenzi amen manje uma khuluma lo muntu uthi niyakholwa nithi nisindisiwe mara nami mara nenda kulisiko kufaka liqhasi ebhoksini nelingume ebhoksini kulisiko lo musaba kulisiko lo ngiyalalela uthi nithi niyakholwa nisindisiwe mara nine memorial service ngoba wethu ngikela ama memorial service mina laba khonza mina angiwafuni ngisho nema-organ uma kunhlelwa mngqwabo wabo utshela mina sima-organ uthi ngifuna kuhlatshelelwe ingoma elicilongo ngoba isho elicilongo ngilo leliqala phambili kulecilongo kunemagama emvuselelo kunemagama okuhlabelela kunemagama izihlabelelo zekudumisa uthi uNkulunkulu uma abantu bakushaya nama-organ bayajayiva kuphela abaliva nelive lenkosi yebo kanti lo mhlabeleli welicilongo uyashumayela ungakafiki izwi yebo kuneshumayelo lephelele wanginiketa 113 emacilongweni wanginiketa 114 emacilongweni egameni likaJesu amen so wathi uNkulunkulu mina uma bangitshela ngalamarobhola amnyama lagqokwa amakushonile osami bazalwane siyalwa sisempini uma uyamgcwabela uthi lo muntu manje thoka nawe musi black and white abe soyakhuluma lo muntu athi lenye langa uthi ubona umgqokile bathi lo muntu aloku akhuluma athi hlukani kanti lenzilo yani bazalwane kuzilelwane bakuyemgcwabeni ngoba uyakubona ukuthi kuuniform vele wathi nithi iBhayibheli lithi singadilobi mabala mara nini niyadiloba amabala uma kushoniwe nje babe ngifika kuyondwa abathathe wethu ngoba sokhulumile lo muntu umtshelile sengiyathi ukuthi kudiloba amabala ukuthi ubona ngale ukuthi wabanyalo ubona ngale ukuthi wabanyalo walomndeni loshonwe bamangelela ngithi ngoba ngokuthi loba amabala ukuthi ubonakala ukuthi wena ufele amen amen so ngiyambonga kakhulu uKristu Jesu ngisemini ngisemthandazweni
wokuthandaza ukuthi uNkulunkulu lokhu lekakukhulumile abuye futhi yena akumele. So ngimbongile uNkulunkulu uma Agasti khona mfowethu lengelama yena bese ngimtshelile naye ngoba awugcineli kuwe lenzaba, uyawutshela umndeni wakho wona lolo wenda amasiko, wona lolo wenda konke. Ngaye futhi wafuna lo mkhulu ngathi mina uNkulunkulu wami uthe ebhokisini lami ningafaki icasi, ningafaki ingubo. Amen. 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 Wathi sidawuva ngebakangomane ukuthi bathini. Ngathi bantu abami sengibatshelile sekutaba kubo nabangomane ngitshelile. Amen. Ngatshela nelast born. Lo ashonile na ukhulume lo mfana lomncane. Angithi babeka ama 10 days, babeka ama 30 days inyanga michiso. Nebazalwane abasindisiwe. Bathi lo mfana lomncane sine sesisiyama ukuthi kuloko lesikhuluma bo yena akekho ku. Nebabhakela amakokisi ukuthi ngoba wena awuyi ngoba bayakwathi ukuthi uyakwathi ukubhaka uthi time more. Ngani lokuvela emhlanganyeli na. So kunaloko bazalene ukuthi inzaba yethu yokukholwa ayigcini kule dindo uNkulunkulu lekasendele eTolo. Kuyabita kwenda insando yaNkulunkulu akuyi ngekukhuluma. Ngoba babakhona abatukulu labavelako. Ene labantwana bakho lobakhulise ngalokukhola lobakhulise ngalensindiso bayiphike. Sebathole bangani sebafundzile labanye ngibonesi labanye ngodokotela labanye ngibonini bathi hayi make sidzala lo. Le nkolo yenu sidzala. Bathi kupita kulo. Uthi mina kuphela. Ngoba uNkulunkulu uyakutshela abantu abangasekho kuwe. Uyakutshela ukuthi labantu abasekho nabo nalento lobafundise yona abasekho kuwe. Wangembulela uNkulunkulu wathi phela qina ngoba lenza abasayisele nawe. Laba lobakhulise ngabo abasekho kumenza. Bathi kuyapita wena ukuthi ukumele emzalweni. So bazalwane ngisipha lenkosi mina. Ngoba uma ulifuna nje lokuthula lekuthiwa kususwe emhlabeni, kususwe emazulwini. Bathi thina siyakhuluma sithi hey abantu bayabulalana, kanti babulalana kanjani? Funza Sambulo 6. Utayithola lenzaba ngeke udideke futhi ngeke umangale. Wena kwakho utawukhalela lokuthula kwaJesu Kristu. Kuthi kulondvolozele inhliziyo nale micabango. Ungasakhulumi njengebantu belive. Lebanganalo lwati nawe ukhute kanye nabo. Lilanga liyashisa sikhuta nebantu belive lebathi lilanga liyashisa. Mara kuma 121 likhona livesi lesithi ngeke likubhadlule lilanga lasemini. Manje mlongo bazane lenginako ukuthi sengilwa nelimi lami. Amen. Uthi likhulume kahle lokuthobekile lokufunwa livi. Ngoba le nyama le ngiyo lesonisako. Sithi smart uNkulunkulu sithi sesifakazile but inyama iphikisane nathi. Siyalwa thina sibazalwane, siyathetha, siyakhononda, siyazonda, sinemagqubu sinako konke ngoba silwa nale nyama. Ngithe Nkosi nami ngisiti ungilekelele. Sengiyabonile amandla akho ukuthi unginikile abantwana baphila bangadlilisi bangadlili utho akupheli lapha. Uma bona sebathi bafuthi bathi khethele basindiswa bamati uNkulunkulu bayayathi impilo yasekhaya bathi aqini lawo. Mina ukuthi mina ngiyasho yini ngemlomo wami ukuthi babe bathethelele ngoba abakwathi labakwendana. Kube manje ayangiqhoka. Ngiyakusho yini lokho ngemlomo wami noma titsatami ngiyatizona ngilwa nalenhliziyo yami uthi ufuna umuntu wenhliziyo lehlandekile. So ngilona lokho ukuthi Nkosi ngiyawufuna lo mbuso wakho but inhliziyo yami iba imbi njengoba Jeremiah athi uthi inhliziyo imbi ngibani longayazi. Sengikholiwe sengisindisiwe sengifakazile ngemandla kaNkulunkulu ibe imbi inhliziyo. Uyele uNkulunkulu ukuthi Nkosi uyangibona uNkulunkulu wami nakuthi mina ngiyawufuna umbuso wakho na inhliziyo yami seyini. Lo muntu longiphathe kabi sengiyamzonda. Kanti lithi singaphindiseli ngoba nguye lophinziselayo. Sengilwa nalokho bazama ukuthi ngiyakhuluma ngekuthobeka yini noma ngikhuluma ngekulwa nalomuntu azabona ukuthi ungende kabi. So nalokho bazama ukuthi ngiyambonga Kristu Jesu ngitholakala la kulenzawo bomakela Sambo nabo Okomhlanga
besihamba nabo inkonzo yentsaba. Kwafika abazalwane baseNatal boba behlatshwayo. Ngakhala nabafika. Bahlabelela shaya izandla njengoba ngishaya izandla. Ngathi babehlatshwayo. Mina ekuvangeli ngaphenduka kulo. Ngaphenduka kwelivangeli lemandla. Leli bekungayi ngetikhundla. Bekuya ngekuthi uNkulunkulu uthini. Bekuthi nangabe mhlambe kunemhlangano noma mhlambe kunalabo abuthene khona. Kwekuqala lebaqawubuta khona kulaba buye emaseketheni ukuthi uthini uNkulunkulu. uNkulunkulu bekakhuluma ngemuntu kaTana nohletile emuva le. Amtshele indzaba letawufika tendeke emhlanganweni. Akhulume ngemfundisi wakulenye indzawo. Babe bathathu labantu bafakazelane ngalokho lokukhulunywa. Bebangamani batendeke futhi imhlangano bowendiwa ngezwi. Bekufunza izwi lenkosi uthi uNkulunkulu uthi bebangathi hambeni nje bathi safika sitha safika netikhundla safika nemali safika nemabonitas abodokotela uthi bafundisi sekufuna banemabonitas abodokotela yaqala imbi kwabanga ikhundla kwabanga imali bagula abafundisi bafa bathi livangeli ngekwembuso kaNkulunkulu litha khona amandla lekasinzisana nami ngiyaqala umthandazo lami khona umthandazo ukuthi imali ngoma sithi Nkosi aze eme uze kube sekupheleni ngoba ngiyambona uNkulunkulu endleleni angimuva futhi angibuthi umuntu kuyamtshela yena ukuthi inyalo njengoba kunje la kungena livangeli thina safundisa njengoba abalilo lo myamzana ngababembathi lo mbuso lo longenile safundisa ngawo ngo94 ungakafiki lo mntwana nami lebengivulelwe yena una 30 years nasitshelwa Mandela angakangeni sifunzelwa iBhayibheli uthi mlojani lo mbuso longena mloto wentani lo mbuso longena njengoba kuvalwe amasondo kwathulise badliwa abafundisi yadliwa inkolo kwadliwa konke ngetifonyo nangamasanitizer nangaloko kukhanyisa emafundi nangaloko kwadliwa konke bathi safundziswa ngo94 bathi nabaqala kuyovota abathi siyathandaza nabanye bayatho thina bekuthiwe siyohlangana kama emhlangeni kazi nabanye ngale kithi ngasengomeni basikohlangana bathi uNkulunkulu awuyindzawo uhlala la endlini yakho ungelela khona umthandazo bahamba kulanga lokuqala babuye bangibuthi uvotile wena uvotile mathawu konke ngoba bathi imfihlo yemuntu wayeseniyangikuta mina bathi imfihlo yemuntu ukuvota phela mina emunye umuntu uvotele mina sinye siphambano lengasivotela siphambano saJesu kuphela angizange ngidideke bazalwane kuze kube namuhla kufika iCovid uNkulunkulu uyakhuluma ukuthi naloku udzinga abantu baphakamise isandla baye kuNkulunkulu ngoba evini lenkosi kubhaliwe letinto lebathi sithi votele sivotele izinto letiqabene naNkulunkulu kuthi bantu bakhiphe isu invoti teke invota mfata teke mvota kulaphe eBhayibhelini sakhala ukuthi Nkosi ngabe uyakhona kusisita ukuthi umbuso wethu sikhona kuyofika kubo siyobatshela ukuthi letinto tonke tisezwini akusisifonya akusisanitize lengasinzisa umuntu akusikuvala amasondo lekungasinzisa umuntu angasinziswa kubiyela kuNkulunkulu haleluya atinikele ukuthi Nkosi ngimlomonile kuze kube namhla solo siphakamisa isandla ukuthi Nkosi bantwana bethu baze baba nje bonethile ngithi lesonile Nkosi sicela kubiyela kuwe ngiye ngimtshele ngithi Nkosi ngicela kungandlule emhlabeni ngingakalendi livlaka ngoba lokukhuluma ngimibangele imisindo akusithi lutho into lesita kokwenda kuze kube sekupheleni yiko lekutawusita so kunaloko bazalwane uthi bamemeteni betindzaba taNkulunkulu uma bafika la kushonwe khona bangashumayeli kuphela abafundzele iBhayibheli njengoba Jesu athi hambani emhlabeni wonke nishumayele ivangeli ngekombuso nathi setive tonke kugcina konke niyashumayela niqedze niphume nihamba ningavuleli ivu lenkosi leshiwe ngibase ngilevithikusi mina bathi nabafundza lona levithikusi ngathi musimile ngilokule ngibuya kubo lo nakushoniwe ufuna nime ngemndeni nidla inyama lehlata lenemuthi nigcatshwe nendiwe konke kwendiwe tonke izinto letiningi
bathi kufa kuphela. Uthi uNkulunkulu abatshelwe bantu abangafunzelwa John 14 kube kuphela. Abatshelwe ukuthi ukuzila eBhayibhelini kukuphi, kusho ukuchaza kuthini, umphumela wabo yini, nakobona lokhu kwebukhulu ukuthi ubonwa ngibani akabonwa ngibani, ngoba masifuza live lenkosi liyachaza ukuthi lo mncane waba ngilomkhulu kulaba labakhulu. Ngani ngokusithwa nguNkulunkulu. So kunaloko bazalwane ukuthi nami ngiyambonga Kristu Jesu ukuthi ngiyengibone ngakeni kahle abantu ungakabatsheli ukuthi uNkulunkulu uthini, ngoba kwende ngathi kusho amasondo, kwende ngathi kukhuluma amasondo. Nami ngibe nguye lo muntu lo dedeni ngisindisile. Ngende ngathi isondo lami lelingcono. Ngende ngathi bafundisi bami lebangcono. Kanti cha, ngizabe isevini lenkosi. La kufanele kufundiswe abantu khona ngezwi likaNkulunkulu, hayi ngetikhundla, hayi ngekuphatha, hayi ngani, ngoba konke isaba bebahamba naJesu bebangabonakali. Kungakho baze bathi utamanga lo, ngoba bonke bebafanana naJesu. So kunaloko ukuthi nami ngiyabonga Kristu Jesu. Sekaphendele uNkulunkulu. So lo yangifundisa manje. Wangifundisa ngokule nayo. So ngiyaqhubeka ngiyafunda, kusekhona lokunye lengitakufunza futhi. Nalokho lekasata angifundisa kona ukuthi hey, nelithuna lakho alishanelwa. Kuyangcwatshwa nje kuphela ukuthathwa umshwanele utshanele ithuna. Noma bahlete endlini akuthanyelwa tibi dibuthelwe plastikini umzalwane. Akakhulunyelwa umzalwane ukuthi phuma emoshari sesimuka nawe ekhaya. Phuma ekhaya sesikuyisa kubogogo wakho emathuneni. Umzalwana kwendi lokho kuyi. Kusemthandazweni wami ukuthi uNkulunkulu angisithe ngidlule emhlabeni ngimloku uNkulunkulu lekangifuna ngingibokolo. Amen.